Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan awela adina inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siyak ti nauna kada kami nga kakabsat. Ngem siyak latta ti di makaasawa. Ket agdanagak gapo iti dayta. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Wela dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, tatang? Niading mo, George, kunak. Mga asawa ka no matain. Anya? Ne. Apay akas ta ti reaksyon mo, anak ka. Tatang, apay a pinalubusan nyo ang mga asawa. Kat manulang titawan na. Saan nga ubing tikabsat mo, wela anak ko? Ni tatang, sa anak pa'y anak ki asawa? Pinalubusan nyo kit din ni George ang mga asawa? Siya kumapay ti umuna Kasano ko mga raw na makiasawa ka? Katawan matinyam amom kada kami biyaw manakaw. Anyan tungay ti baga dagiti kaaruba. Numaamuan da ang mga asawan ni George aburidak mi. Ay, uyawan dak tumanan. George, agsarita taman. May papanitian niya, manang Wela. Naibagan ni tatang ti planom ang mga asawan. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Ay, wen manang Wela. Into no may atawan. Agkalay sa kami ni tinobyak. Sana mabalintikas ta kanyak, George. Ha? Apay kumaasa na mabalin. Kat kabaalan mi matantag pamilya. Saan kumamutakas ta, Urayam pa'y ang makiasawa ak amanang mo. Ha? Ni manang met. No mga asawa ka, di siyak tulaang ti single kada tayo nga kakabsat. Ay, kat gagangay na manang Wela. Saan pa'y siguro nga oras? Tapno makiasawa ka. No apay mat ngamin a cute size da tao. Iso siguro nga awan ti mayat amang ikalay sa kanya. Ay namanang, dumteng tulat ta ka diti parakan ka. Di nakman bulangin na kasta si ka George. Amok, ibagbagam lang dayta, tapno palubusan kan ang mga asawa. Anya launay ay ati pampanunuta, Muela. Italaang man akasta ka. Sigud mo't anhalaaw ka. Adala pang panunutak, Gina. Di ka di maipapan iti kalay sa ni George aburidak yo? Apalak dagiti kakabsat ko. Adantun bukod da pamilya. Ngam siya, uray nobyo. Awan pa'y maisangok kadakwada. Ay, no saan siguro a 4 feet ti height ko. Amangan no nakiasawa akmutan. Mangrugi ka man ako nakon. Awan mo ti dakas na no 4 feet laang ti height mo. Tinapatag kat nasayaat ka atao. Kun kang runaan na, responsable ka. Dayta tinapatag. Ay na, Gina. Uray pa'y kasanok kagagat ko, no kastoy lata ti height ko, at adda ama turn off da kanya. Ala, saan man aday ti pagsaritaan ta? Intakat ag meriendan. Mabalin ka di ngagsarita ta, Wela. May papanitian niya ti pagsaritaan ta, Rhea. Nadamag ko ngami na kursunadam kano ni Sir Harold. Ha? No siyak tisi ka. Di kan mang namnama ang magustuhan na ka ni Sir. Ngamin, itikas ta height mo. Imposible ang magustuhan na ka. Natatayag ngamin dagiti kakabagyan na niya.
Jak amo day ta nga ibagbagam, Rhea. Asino kumangay, ti kayat na amanayunan iti forfeit, ti pulina. No awanan tinasayat nga ibagam, mabalin ka di apumanaw kan? Di ka kumamanaktak, taado ti trabaho anas kan nga aramida. Apay, nasaktan ka di itimbaga, kwela. Iso siguro nga awan ti agdaton kan ka. Tamabuteng da amanayunan ti pulida iti forfeit. Nya, Hoy, wala! Sanguinak! jak kayat ti makiapakan ka, Bricks. Hoy, agraraman ka at talagan nyo, ah. Apay akas tamot ng tibagbagam. Awan mo ti dakas nga amok ngayon naramid ko kan ka. Ah. Di ka man naging didiam mo, ah. Ay, di ka kumagsawi ti kasta, Bricks. Trabaho lang ti makagapo no apay nga daak ditoy. Awanan ti daduma. Di ko nam kadikat jak amo nga dapay plano nga agawin ni Sir Harold kanya. Anya? Angam sa bagay, uray no crush mo ni Sir Harold, sigurado asaan na kan tumit lang nga magustuhan. Anya ko matilaban ti forfeit akasken ka. Nakita ka nagapo ka iti pharmacy itay agsapa. Sa ita, kayat mo manan a dumagasta iti grocery store? Daytoy ti solusyon ti arapaap ko, Gina. Anyat kayat mo asawan, wela? Gimatangak iti vitamins ko. Tapno barang manayunan mo't ati height ko. Saan laday ta? Doblek ti kanak. Tapno agdoble mo't ti height ko. Anya? Imbes a suportaran na, katawaan nakit din. Amom friend, akseptara mon akasta ti height mo. Saan mo't a big deal no forfeit ka laang? Pagyamanam kit di ata na yanak ka anormal. Saan akas kadagiti daduma dita? Basta, rogya kon ti ag vitamins. Kan kaaduak ti kanak nga inapoy. Tapno tumayagan. Wala, anak ko. Pasensyakan, ah. Ne, apay ka di, tatang? Pasensyakan, ah. Hinjak ngamin amaw. Anya ti saan mo nga amo, tatang? No imbagam kumakanyak. Nga dati nadagsin abak-bak layem. Amangan no natulungan ka, anak ko. Bayam, bumawi aktukan ka. Di kay maawatan ah. Apay adi mo imbagbaga kada kamay. Apay amasapol nga ilimad mo. Anya nga ilimlimod nga ibagbagayo, tatang? Awan mo ti amok nga ilimod ko kada kayo. Ag-maintenance kagayam, anak ko. Ha? No sa anak pa'y nagdalos iti silid mao. Diyak pa'y makita ti ado nga agas iti drawer mao. Anya? Awan sakit ko, tatang. Ah, Vitamins lang tinakita yung iti drawer ko. aya. Wen, tatang. Rugyak man tag vitamins. Tapno tumayag man mat da tao. Kat saan dakon nga uyawan. Kan, amangan no makaasawa tumaten. Wala no asino ti tao dito'y kusina. Si kamat gaya manang wela. Rabiin nga mangmangan ka pa'y laeng. Si kakit demot, George. Daytoy ti kunada a midnight snack. Itaman pa'y manang. Wala. Takayat ko nga ron ti tumayag. Ay, narigat gayam no forfeit laang ti height mo. Kanayon nga uyawunda ka. Ay namanang, urean niya pa'y tar aramidam iti bagim. At dan tulat ta may bagadag iti tao. Aktal na ka man, George. Kasta ti makunam, gaputan na tayag ka. Sana kas kanyak a cute size. Sigurado ka kadya tumayag ka no aduti ka na manang. Agasam man, 5 times adi ti pandangan mo.
At dapay merienda anayon na. May mayat kit di Tapno ag doble adagos ti height ko. Ay na, manang ko anapintas aya. Di mo unay timangan. Tamangan met no ti kilom ti agdoble. Ha? Di bagadan ton akaslaka drum, wenno saan? Kaslaka tangki ti LPG. Oy! Sika ka din day tawela! Oh, apay aya. Ay na! Bricks. Kasla ka la drum iti day langam! Ay na! Ad-adasaan ka na makaasawa no kastalaeng. Aglablabos ka na. Apay, anya ko mati aramidam kanyak ha? Ibagbagak lang matipudno Kayat mo, tasip pangulan ka, ha? Anya! Anya man ang di mapaspasamak ditoy. Nakalalaaw kayo. Hey. Wala kan bricks. Sapay ada ni Sir Harold iti office na. Kasanulaangan na mangag na kayo. Ay na, Gina. Bagbagaman ta best friend mo akasla drum. Anya? Ulitin man? Hustuan, Gina. Ay, agpapansin lang, day ta abakla. Adda ka din ni Wela, Uncle Tomas? Dapay lang iti silid na. At tugaw ka pa, Gina. Tariingak. No kasta. Nakaturog pa ilaang ni Wela, Uncle? Wayne. Kaya't nakano nga men ti tumayag. Ay, ad-adda alumukmag no kasta mat maturog ti aramiden na, Uncle. Day tamat ti kanayon kung ay bagaken kwa na. Ngam kaslawan mat ti mangmangag na. Riingam man nga rod, Uncle. Ta isurot ko kit di ijay Jim. Jim? Wan, husto tinangag mo, Uncle. Mapan kami man mo't ag Jim. Tapno sumeksi kami. Ay kat una, Gina. Isurot mo man nga rod ni Wela. Tapno sumiksi, mate. Ket makaasawa matay na. Wela! Wela! Agriing kan! Apay aya, tatang. Disturbo kayo, matitipan na turog. Ada ni Gina di tarwar. Kaya't nakakano ang makasarita. Nagsapa mo't ngay may. Anya anasapa. Hakat no si ka tinaladaw anarieng. Aya, Ay, kita am ti oras Alas 10. tatang. Pakibagalatan kan kwa na nga umay dito yung silid ko. Ay na. Bumangon kagid din. Tatang. Napatagtibaga ni Gina kan ka. Iso ano siya ti si ka. Bumangon na kaud. Anya ti masapul mo, Gina. Oh, adtoy, isuot mo na ito'y, Wela. Anya ngay da ito eh. Basta, isuot mo kit dita sumurot ka kanyak. Sa dino ti papanantaya. Awanan ti ado sa ludsod. Basta, pagsaya atang matlaang ti pangipanakkan ka. Shorts kan sando mat dagitoy. Amukon. Ag-swimming tayo anya. Saan? Anya nga rod. Mapantay ti kaipatpatakder a gym iti asidag iti plaza. Damag kukot ng lukatan. Anya? Apay, di mo kaya ti sumeksi? Gina, among mat asa anak mahilig nga ag-gym. Diyak kaya ti mabannog. Dumngag ka kanyak, Wela. No aramidem ti ibagbagak, sigurado a sumeksi ka. Kung saan laang aday ta? Adun to ti agaram kan ka. Sa dino tinagapwa, Manang Wela? Napanak man nag-gym. Jim! Apay, dakes ka di? Itaman pa napanunot mo ti ag-gym, Manang. When tabarang sumeksi ak. Kita klaang no awan pay lang tagdaton kanya.
Wala naman ah. Kanayunem to ti mapanag-gym. Tapno sumeksi, kan makaasawa ka matan. When day talagayam. Basic lang kanyak dayta. Gina, anya ti aramidan ta dito'y mall. Yan tangay kat kimutong kan. Mabalinan agumatang tayo di sandal mo, Wela. Daytoy nga ta. Ipahadas mo man no umanaykan ka? Nagngato mati heels na, friend. Ay na. Bagay mo ti istilito a sandal. Tapno tumayag ka matpasit Ang, Alakit din, ipahadas mo. Di ka madanagan. Siyak timang bayad. kasanon no madisgrasya gapo iti day takasandal. Nag-OA ka matan, friend? Inayadom ngamin kan ag-practice ka ijay balayo. Kita haklaang, no ibagada pa'y nga agrupo pa ka adram. Anya? Wan nas kan arugyam matan ti mangisuot iti sandal nga to ti heels na. Tapno manayunan ti height mo. Sarda nga matan ti mangan iti ado. Tapno saan ka alumukmag. Kan kanayon ka nga ag-gym tapno sumeksi ka pay. Wow! Bagay mo ti kawas mo, Wela. Agyaman Gina. Kabaalam mo't gayam ti magna, nga uray nakasandal ka. Wen manumat nga aldaw nagpraktisak iti balay. Very good nga rod, no kasta. Iso na lang tanasakitan ti sakak. Gapo iti da ito'y heels. Gagangay na, tay talaang mo't nag-heels ka. Mayruam kan tumutlaang. Wen mo't kit di friend, panagkunak. Addan tumot ti lalaki amang ikalay sa kanyak iti kastoy alangak. Saan ni imposible day tawela? Kita man ti langam? Kas kala teenager. Ay, miss. Excuse me? Amamu ka kadi? Siyak gayam ni Arthur. Asika. Anya ti madaydayaw anagan mo, miss. Wela tinagan ko. Nice meeting you, Wela. Likewise. Itala nga nakita ka dito Kanayo nak nga umay dito'y gym. Itala siguro ang nakita na. Siguro. Ayun gayam. Mabalin ka di ang maalat yung cellphone number mo? Oh, ato iti cellphone ko. Isip mo man ti number mo. Tapno nalaka ka ang makontak. Sino tayo lalaki nga imasidagkan ka itay, Wela? Arthur ka no tinagan na. Adda ka din nagkinaawatan nyo? Nagmayat ti isam yun ti tunggal may sa itay. Si kakit di mat, friend. Tila madmadlaw mo. This is it, Wela. Agpapansin ka iti dayjay nga Arthur. Madlaw mo't nga gusto kan ka. Nakitak no kasano ti panang mingming na kan ka itay. Anya? Kunak tumot ngamin kan ka. Uray tamtaks ka iti imatang ti daduma. At dalat tamot dagiti tattao ang makakita iti kinapintas mo. Kas kumaita. Kita friend. Amangan numailawan ka manin amang ibagakan ni tatang. Kat saan pa imot nagdaton tayo dyan nga Arthur? Kaisuntulat tati pagturungan na friend. Mala, panawan ka pa ditoy. Good luck, friend. Lalaingam ti agpapansin kini Arthur. Tapno makaasawa ka matan. Kamaudyanan na, napansin ni Arthur. Nagdaton kanya kat sinong batak. Nagkalaysa kami kat naragsak ti binangon mi a pamilya. Daytoy man ti pakasaritaan, to'y pagayam mo, Wela. Agyaman pagayam Wela iti daytoy a pakasaritaan. Tunggal maysa,
adda nakaikaryan na. Adda na ikari single forever. Kanadamat na ikari nga agpamilya. Kat ita, napuna sen ti danag mo nga amangan no saan ka makaasawa. Ala, agtultuloy kumatiragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulot. Ti pagama nagpailinga di tinagan awela, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag na oras kada kayo amin.